Ütümen ütü gününden kündü tetim Saqa radiyatın istəyicilere, onu ütenge Saqa televiziyetin köröçülere, örü bolorun kurduk seride gün aksın 2 çastan tetim çahadin birige, 3 çatıllıga tühüme huletin sağılır, bugün heykanan redaktör Arman Alekseyev ülelibin, min üleli bir kömölöhüller, rejissörder Nikolay Slepsov aydın, onunla Mariya Novgorodova. Birige 1 ças ustata kündü köröçler bit, ıtıktavla istəyicilər bit bolorun kurduk üleli yakbit bu hep birge, onun Epir ustaты тоғыметі кәпстиге ұйытыла қатилақ бағахан алақ болы қатына әрие сұрия қыл жеқатын сөп, 32-11-6-16, 32-00-6-16 ден төліпенлерге. Бүгін беге беребетін 2 темеға үлдірәмметіктек бұд, ол күрдік беге студионлар бұд, бұл әтенне ұйы түмікті олы сылақан сетехіләқ Saqa әргер тиен кәлелер кенелері бүгін бейі көддірі өкпөд, берехіндері өкпөд, оннаттон тұғы көйбіттарын қопыттарын әгеме сихири білсеқет. Бастығы түйімәққа бейге ғыллата бұл Россия үрдінен ұйтылылар сыл ұстыжуына, ода бетер студент года дейін бөйтін Россиятаға националы біремет ұғынан сихили кәпсет еқпет. Бұйыл біремені Россияға жие кәрген сылынан онына Киров қората түріттеметі 600 үбілүйдәқ 600 бейін сылғаранан Киров қоракка тұттардылар. Конкурска түйсіз чәке бастың ұстыжуын Россия бары кәрейтер гейнереттен күттінілілар бірділен онына керектейбінен 12 номинацияға бәйдерін Тургутан көрділер конкурска тёрданча экспер үлеләті. Saqa хереттен бұл студент года дейін көріқтігеге 17 студент дейін күттінілі, ол егер жокускайттан, жатайттан, алдантан, бүлүйттен, оннан нам улуғыттан. Студенттар бұд түйет күн ұстата, арас мастер-класстарға, конкурстарға, жылыбый ойнуларға бәйлерін Тургутан көрділер. Сихили бұл бастығы түйімәққа бігеге сыл студена студент года дейін бүтін Россиятаға националы біремет ұғынан сихили кәпстек бет. Бігеға сетихилеммет намнаға педагогическа келес бастығы түйімәқ қыл жеттір. Ол күрдік директоры Итер үліға ғылбыятчы Мария Петровна Дьяконова. Онна колледж үз курухын студионнара Джулус патриотический клуб члене патриотическое объединение года ден доғыттыр. Бүтін Россиятағы номинация кыйылаға Дарина Дьяконова. Онна колледж үз курухын студиона Эңсели спорт студион клубын члене спортивный клуб года номинация лауреата Сандал Старостен. Үтіе күнінен. Бастыран тұрғыттан Бұл бүтін Россиятаға националы премияға хетехіленмекеттен ис сұрақ бітеттен ағардылейбет. Үйерігітін тәңгіл әстәбет. Бұл нам көрдік ұрақ еттен тиеқаде Россияға қолан көрдік Киров қорыққа тиенгі тәйге коллежға атын көміскі әтігіт, Saqa херіне атын көміскі әтігіт, ұнаты студионларғыт бұл кәкке номинацияларға хетехіленелер көйділер. Мария Петровна, еттен сағылыққа бұл әге коллежға 2 студион қол бұғыға дейққаде сетехиленне. Бұл көйі қайдақ кәлі, бәлімнені қайдақ бар бұтай, оның хақа жоны көр кәпсәр. Түбігі колледж бұтығар аға сүстен тақса оға үйерінер, бігі бұлағыныттон хүрбе 2 объединение лақпыт, сексе лақпыт, құрғық тақпыт. Бігі бұл бәлімнені әхімметчен 2019 сылттан ұқса кыттабыт бұл тәрәхіңе бияқа бұл үйерақ министерствота Институт развития профессионального образования региональный этабын студент года региональный этабын үрдік тамыңа ұйтар сыллата бейге кыттабыт. Манаттан кыттар бұтыр бейге әрді уже білебет, алтыннеге, сәттеннеге бұл көрәқ ұйтылдарын олығын балаған айттан сағалан хамай активист оғылар бұтын бәрімден сағылы бұт. Қазбедді қайысқаға номинацияларға да бейге наставниктары, руководителері бәлемне бит. Оны бүгін үйерін тұра бұт, 2 қайысқа бұт, патриотический клуб Джулус бұт, студенческий спортивный клуб Эңсели бит, үрдік чыпчағы ланкер біпті бәбітті дылгүйді бұт. Деді Киров қорыққа болды дейді. Киров қорыққа болды. Түміктер әйін қайдақ Тірәйін нәқтек асыта тұғы көрдігі дейттегі толтуғының қылғасты кәпсәрі. Онты студионарға керек бет. Оттон мен бән бар батағам, руководителер бардақтыра жен, оттон бәбет прямой эфирінің көрін олар бұп бұд, олыс жен долгуй бұп бұд, бұл манна оттон үз сыры бұд болар, всероссийский уровеньге кыттар бұд, олғынан баран оттон енеке бет финалға керен бараннар күйі туға кәләтшілер, олғынан баран бұл сылға жа үрдік чыпчалы ыламыд бейіп
бәбит тосойду бут. Хәп наһа чүгә улахан сыанага оглар бут тахсаннар саха сирен булаган өрө көтөгөн тахсаһыннары бия холок апиккеле биле наһа кыйы хоту кербитер долгуйду бут үрдү бут аны биле Киров биреметнен бия хат 12 часка боллага же иннегенен Аллах бире түннөрү туйбакка оглар бутыр кыйы чыпчала келерин көрөммүт наһа долгуй бут оглар бут бил беттер эте бопсана биле үс кыйлахтар тахсаллар онтон гран-прини ылаллар онна лауреаттар болалар булажы аны бу казбидде хайска кыттыптырыттан ол терехини көрөмбүт наһа долгуйду тонну үрдүбүт де төт күнү быһа болду де андалдарина төт күнү быһа жарас мастер класстар билсилер көрсүйлөр конкурстар жылыбы нюлар де илерге холбора урду кеге тугу белети көрдүгүт онна бу Киров курдук коракатиен бегатен көрдөрөр билихиннерер колешкатын хакайрын адаттармен долгутулак болдуга ди бут жонун эркекти андалыйттан калык Онта кырылган барта. Куракта яр бидагана. Оттан ме билемнем көдү бар түшү даспта. Бир. Жауна токпутун не хабилиго көттөр мастер-класс бутун. Ага национальный өнүлөрүн көдөрүп. Национальный өнүлөр бутун. Олар бутери мен тренер темата. Мистеги кип буладаны оле. Харабит. Төрө өнүлөргө тугөрдөрдү. Тох. Корона түдүнөн астаны. Мебит жагыта. Она тох өддөн түйрүйдентэй. Ком чулка ким мераден тахалым да. Вот это спорт устужон клубу болгон он көрдөрдө копулду деп. Ага, это мастер-класс кон спортивный бәт туат. Мастер-класс көрдөрүк тагы биленирек тагы. Ага. Хөп, Дарина, дегенистекка оттон номинация кыйлак болду. Жамбастан оттон белемнини кайдак бар будай билен турда кайрыттан хагалымы да бутты. Онтон эти курдук финалга тиенеми көрдөрөр. Ата бие эттен колледж битер билемнемиппет республикага даганы бәбит таганы баран эме гран-при болбуппут. Онна эник эттен халан средсийске бу национальный премияга каттарга хен нолгутула хата даганы, но чепчеге даганы диеп куттук. Бу тугун тугунан кепсе, тугу кеп көрдөрдүн тугу билихиннерден. Ата бие бастай көмүтүгер интеллектуальный они болбута. Онна самопрезентация. Иккис көмүтөр була мастер-класс, онна проектирование болбута. Тон бияха хамы үчүе мастер-класс эте. Бәбит бу кылынан стеликке он ручной массажер оңран көрдөр бүппүт. Интернетке айбыттыр аган. Онна проектирование бутер лус шүшөйдүк үрдүк балыган чүдүк көрдөр бүппүт. Номинация буну человека патриотическое объединение года ден бутта. Ага. И ты туган карды кепсирин болду. Антон патриотическое объединение года ен кылгысты кепсай таккына кеттон патриот болуктак булай бәтин да тутуну көмүскөктак, харыстыктак, ариллак, итагаллак болуктак. Онна инник объединенияларга, онна спортивный клубтарга кирер кыттар олустолак. Хөп, онтон бу устужоннар билден туруттан үйренер жер оголор педагогический коллектив состав иметтен үйрелындага болуп атты. Оннок на үйрелынды күн бүгүнгәңгеле бу көрөргүт көрдүк токтан бага хаңиттен олак телевизордан араксал илик битет битнес спатым болу. Оголор бу түшүбаты кетпетти халар оттон бу биги эрдеттен биде белемнен бит болан булажы. Картак отто клуб тухнан бисеннер яхпитин багарабыт же дерина сандал. Биги оголор бу икки билин уже үз курсту жоннара 2 жылы бага ителиннахтара же бу клубка биги патриотический клуб жулуспут спортивный клуб Аңсиелебет. Юрий Афанасьевич Эверстов көгөләһеннән терелебит. Бары бу Юрий Афанасьевич Эверстов билеләре булу, республикага билеләр биге чулу тренер бит, дигән анютун үрүң оланган абсолютный чемпиона, кастаганы дигән анютун кыттылактарын белемнәбит чемпионнарын белемнәбит ки. Инегеннән бу кайскалар сайдылары улахан олук урбут кебит болар. Сәп манна бу бары хеттиге Дарина да хеттиге Сандалы да хеттиге кимнәр өбүгө анютунан күскө көрдөрөннөр бу кыйны сетестилер. Бу барда эти эппет тухтара өбүгө ойнуларыгар казбидди тугун бартын Юрий Афанасьевич та командаларынан бәләре аян оңран таарар инвентарьдары болар нучылык такка. Орен оттон эти уникальный бәте туспа көрдүрүү болан хашүдүк кыттан келелер жен белет якпын баарым мен бирбе. Оттон инне тиен аңардыс кытты болбакка эппетин курду билси көрсү, атын студияларга теме алтар болла катыбыт да. Эти туран кылгасты кепсандар ким на көрдүгүт бу колура
Ити төт күн устата мастер-класстар көрдүк түгү белити көрдүт онун ген хырдатыңар бахалыст. Бу бияка спортивный клубтарга тохтар киберспортсмендер балларда мастер-класска. Ол ошойдук тохтарын көрдөптүр. Тохтарын сихили бартын көддөрөн. Бааран киберспорт бу аныга олокко хайдылаах тохтаах деп көттүк. Кенлереме местага киттера бу тохка спортивный тохка номинацияга. Ол кенлерин кайята бадактарын деген тохтар эксперттер бу тохтарды. Антын единоборство жана булан өйдөбөттөр. Оны кенлер үшүдүк сихили баарандар каяндар ол тохтарын интернет байлах темаларын үшүдүк таркаптыр. Дарина? Оттон бассан туран нүкче херигер тие бехи бәбі саға жондора хин кутула хагыс ете боллай. Нүкчелы хин онан балан нехиле кәсетебит хайыбыт. Онан ота хагымы чөйе мастер-класс боллай деп бехаха. Биле бәбит сағабыт туын көрдөрөр. Онтон атын нүкче оголора биле барыстой тохтору көрдөр биттера. Строевой хамы гадах автомат калашников ха регим деп көрдүк. Ол хин бәбит бәбитер үчүгө эте. Отети жулус тиен колледж кетегер бар түмсүгү туһунан кырда кепсәри. Пиньоттон хәри дакотун эрҗоннор улаттар булар булуди. Аттанлык. Дарина колорити түмсүгү кахаңыттан бар гыны, уну тухан аттан кыттыс быкканы. Тон бе кылгысты кепсәтә Патрический клуб жолос 2-нче сүйбе 1 сыллактан төрттәмитә. Салаячыбыт Юрий Афанасьевич Эверстап, опсая сүйс агуан алта студион бар, онтон сүйс агуан үһә уол. Үтә. Аха, үһә кыз. Аха. Онтон бәм кепсәтәхә бас ото опсаянан юрак бүтәһегәр түмүгәр турслет болар һә. Онна группаннан күрәктәһи болар. Онна буллаганы мен командир булдым, строевой хамыга. Онны тонолка бастыгы месте булып онна. Онны Юрий Афанасьевич белити көрбүтә. Онна бәйтин баханатны битә, менек Патрический объединение бар, кириха мабаккан дуян. Но токуда баккадагана сразу хөбелеспитим, онны кирбитим. Олин аттон олаттар бу бихи клубтар автоматический релдер холубра кыргыттар бәйләрен. Ай паттардаган. Кыргыттар булланыттан бәйләрен баганаларынан. Онотон түмсүгүт билен туруттан арас акселератор болот, вот. Анал байына жайкыттылактарга дуулу кидер жайкыркеттерге да ултун кылгысты кепсәри. Антон биһиге тох колледж бетерәннәргә көмөлөһөбүт, харды көрүҗәбит, бу воен скивери холбора хомыябыт, оннаттан әңсие бу әңсиелери көтөрүлөһөбит, эменник саха анюларынан эменник күрәктәһиләре гытабыт. Оннаттан бәбит отта сылбы соруппут тохпуллаҗы устужоннары гражданский патриотический тәһәңгә. Хөп, я хандал анан түмсүгүн кепсә әңсиели. Билен туруттан Устудион спорт клубы боларын быһытынан бир сүрүн сылыгырга чөлөлөгө өйрөтүтүү спордун жарыктаны бу аңардас колледж регинен болбакка нам учатыгар баратыгар болду деп атты. Эни бахаста колордан хәддәдер. Бу намулун үддүнен тох көрактар оңоролт арас национальный көрүнгүдүнө үксөөлөр. Капсагай мастарды национальный многоборье. Онун тагынан тох сайнай лагер ардылар. Спортивный лагер, республиканский, школа болор каян. Ана уникаларта она гастарыдылар. Онна ме вожатайынан тохтор киребитеме. Студенттер, өскүл студенттер ки. Мен бемем өлелди дебитим. Да шу хаталлар, хайдылар. Дарыктара күстах. Шу оголар хайдан каян барат. Эн физкультурная культура ден специальность. Юринаган дебитке. Ага. Оларды баянаттан спортка чугас кихи боллаган. Ага. Хитилер даган эң болу. Хөрүндөрүн кырдатарын болдулар. Бем основной көрүнгүм аммалар. Оны таанан арас боевой көрүнгө бар текаттадын. Теме бокса, то ушу сандапан каратеон гуду көрүнгөргө. То хүрүн хетимден Дальний Восток албытым. Ушу сандага пан каратеонга. Чамына российскайдарга эмеслечим арас турнирдерге, арас көрүнгөргө. Чогонда бу 2 неделя наратчыр Кубок России үсместе болду ушу санда. Антон галам бараман на студент года сразу. Дебет, ото барата буланнан күндөрүн ыйдарын тырылан туралар болду. Вот. Гариноттон алын класс учутала ден специальностьке. Үйренеген улата үйрө компьютерде гана алын класс учутала болуктак.
Бу идене бу специальный тоғылтын талбыкканы, онда бәйін иннен кейін қайдақ көріғыны. Оттон кыра жабын капсатаха кыра жабын биле бадык бән кытыр учутол болун ойнугун ин боллаja она улаханы кахый баккын улатып мурамынча биддей дөмүтүм да өйдөнөн ханавдым жак тухалах надылах идебиттен онна оголорго албах билини көрүнү берекпин багарабын оннотон инникебин капсатахмын бу үс курс кентен битеребин битеребин онна Илья Гуревич Накуров атын хатын ары ортоскоты үлели кирекпин багарабын бу уже идебинен Бухарын дұрғын де. Бұны хачу еді. Бұтты, Мария Петровна, оттан бұл күрдік лидер хачысты олақ, оғылыру білден тұрырттан коллеж үйірі болу. Ол тұхның қылғасты кәпсәр өтті. Оты темарын әтен харбытын курдук бияхага каз бидди оты хүрбекке кружокна секция бар дитим. Же манна биһиге бу өйүн биһиге театр мода Сарданова оты 5 сахналар олор бу. Зинаида Дмитриевна Панохова салаячтан терилбит. Инник биха хайсхалар бут элбахтер, танцевальный ансамбль айылгамыт бу международный көрөк Кабастан келле теми топ 25 лучших танцевальных ансамблей России болан келлелер теми улахан эпетнес ушы байсти болан келлелер. Бу хаз бидди хайсха оголор күһүн келен баранар киддахтарына берити көрөбүт инник бәлер активна хараз билдер активна ого олог бире келеннер бәлер дохтарын капсиллер бихник кынык бутун барабыт мандык кынык бутун барабыт деннер холор студионнар бәлер студия современного танца энерджи тереннер эмес таварбалга баранкыттан келен ситихилахты кыттан келбиттер студиясына көракка инник хаз видеогоны бихигеттон келлахтарына директор бит бәйте өйен анал стипендия туттартыр боголорга биһиги сыл бүтәһигинен туққа этэй ёлка бутыгар белети бит ол таханан биһиги буйыс таңырбыт бихате уже традиция болон турар да сылайы саас оголор бутун Москва, Казань, Китай кораттарга хамай активист коллежбыт чехин көмскәбит оголор бутун ыталыбыт Бу сетихи бу кыйы билден турар бу аханарар түмүктенер сыл бир улахан этихитеден доргучетер булак эбит. Онотон эге бир көрүнөр оглорго теме үйөрөлгөн аттар болду дебатта. Онна бара көрдүлөр. Отети улахан сыгынага таккан кыйылах намскип тегишки колледж тебиттер кылора дренин кайдагай. Ту ханалар келелдери канды кейлер сабак угаллары. Холобора мен эдебекке да халбыдым. О холобора бие хөп буллай кулуп бутугар. О атырым туран халлар. Мен онна оларан қалым. Биһи да ев күрдүгәтә. Олен хәдер далгутулак багай. Аны ниргә тахаган сыянага бән аны билгәнлек бәбе сахасириттен кәләмет агаяк он ите он хәттә плаха хәриттен. Бара хытылыр хатылыр ниргә бак кеһе олен далгутулак. Онна хәдер үйрәп буллайттан сохчу дәтә. Хөп, андый якайдагате. Табия камендик соой варта. Но гынан баран хим бир специален аратиптен бир таксан. Ушедик бартан толор аятып өттен билерет. Оттан атнер гендер хаддах бейлерин көддүлөр эти колобрен номинациялар эти патриотическое объединение года деньги. Колобра бияха татар. Эхенен тогурдук чопчука ялахан олдар буглагай онна. Ата бияха Татарстаннар, Краснодар деген балалар этлер. Опсе 11 команда бара. Олонтан тен хама чөйдүк көрдө бәбитин көрдөр бүппүт. Биллер ата онна кен белемит таганы чөйдө. Олен бәбитә күстә гаралла хатебет көрөтөк тогат. Биллер ата. Кыябы биллер. Атым бир бу мандыкыттан бәгатер тора ханганар идакыты отта. Ай, үйрәккәндә дигән хабар бит. Бат тимсүгән никелләре хабар биттен. Хандыл Холордар идем битеребин дейтин деп атта. Тен кайдак? Менеме битег. Быйыл битереган. Халгы то булана кылырганы. Эми үледир местан баһаран дурганды. Пока бар. Антан бетем müddetçen багар. Багар дуэтен үледем. Антан ба спорттен хайды ханагар. Böyle ба профессиональный уровень атаксар. Хөп уну төтүгөнө туханан билден турар эхне билемне бит, үреп бит такай бит наставниктар гатыгар. Учуталар гатар макталтылгы нетең баалыст. Бу бастадан туран колледж битер. Мен спортивный актер үшөддүк өйөр. Сборга, тоққа жаргар, көңілдер үшөддүк қайыр. Преподавательлерге онна бастатын очырады. Мен үшөддүк оценка қаян поддержкалылар. Бараттуна.
Онтон биха буллаана бу студент года номинацияга бу Юрия Фанасьевичка, Анастасия Валерьевнага, онуттан бәйбит преподавательдер бутардан улхан макталбыт гурох. Бу курдук күндүз тәшләр бит намнага педагогический колледж коллективе студионнара Киров Куракка студент года деген күрәктәге хителенән келеләр бүген яғы кәпсәтләр даттылар. Манан биге бастыгы төһмәт мөктибит, онда кис үһүстем яқпытын хатурагалык бит. Әтәңге булып. Күндү көрәчләр бит, хадык тавлас тәшләр бит, бүген ичатылыга бириге биһиге бу бүтүн ресета конкурсларга ситихиләмме, студионнар бит, юрак кыһаларын бүген бери битегер гранулар бит басты төһмәк кайты курду ханата бит биһиге бүтүн ресетагы сыл студиона студент года деген национальный премия туһунан хырдатты бит кепсәте бит. Биһиге 200 төһмәккә бүген бери битен анык бит профессиональный мастерство бүтүн ресетагы профессионалы күрәктәгәр хитиләм бит бир дөдлахтар бутын көрдөрөк бит билеһендер як бит. Ханата тәккә хәтенни 30 күнүгәр Санкт-Петербург уратыгар профессионалы дигән профессиональ мастерство чемпионатын түмүгүн билдердиләр. Бу ите пепет курдук студент года дигән тәрәхне кеттеме кәкке булды. Әме 4 күн итылынна хәтенни 26 күнүттән 30 күнүгәр дери бу манна 5 сүрүн онна сүрбә юниордар компетенцияләреннән итылынна. Ол егер Туту судостроение бесплотник ремюне онна датын төмүк тәрәхен кытылактарынан агыс сүзчә конкурсан булды. Россия хәттун 2 эрегенеттен онна догырду дайдулардан. Сака хәрин атыттан финалга 11 киһи кыттынылла. Ол егер оскола үйренәчләре устужоннар онна специалисттер Жокускайттан, Жатайттан, Мирнейттен, Юрнгриттан онна юәһә бүлү улуһуттан. Бүгін бияқа бұ тәрәхін туғынан кәпсияқтары ғырдатияқтара бұ манна күтті бұд сетихілембет бияға Джоннор Ботол курдук Анастасия Алексеевна Захарова минутор олорор профессиональный юрақтағына сайынларар институт профессиональный компетенция сайды кенен салаятчыта Анастасия Алексеевна өте өгінінен Нюргун Багананов жатайдағы техникум студионна темеріттен оңғылар оңғычы корпустарын қомойу компетенция үхіс местіліға. Онна Анастасия Дмитриевна Степанова, М-тирнима Бельсер компетенция менеджера, Нюрнгритага медицина келлихин отделениетен себедисея, медицина білімін кандидата Анастасия Дмитриевна Итөкөнінен. Итөкөнінен. Да, эти курдук, апипетін курдук, Төт күн ұстата Санкт-Петербург оракка профессионалы ден күрәктегі бет ұйтылдан теміктәніне бейі үйрек бетеген студионлар бұд бәйлерін олыс үшігейдік көрдірділер күрәк темігінен бейге төт металлақ бәсіз паполықпын әді бәтті. Де Анастасия Алексеевна бағалысты кәпсі бұттың чемпионат бет бұйыл ғысап полықпын 2 сылын ұтылар 9 сылла ұрықтақ оннотын қайда бұғылақтық барары бағалысты. Сыла суруга чемпионат гена холбар ранняя профориентация били школа үйренәтчеләргә студентларга бәйләрен навыктарын, опыттарын көддөрәләр, холбар бәйләрен компетенциялар. Оны дальнейшее трудоустройство баралар кинләр. Специалисттер индустриальный зачеттен бар холобар да. Этинна уже специалисттер бәйләрен тохтарын, хайда худалилләрен, бәйләрен опыттарын көддөрәләр. А так бу региональный этап бияха быйыл 2-тен аспыта февраль 14 февральтан 31 маркадылы. Онна республика ватар сүз бёгөн 2 компетенциянан аспыта. Әлбәхте. Әлбәх бая компетенция, онна 2 возрастной хайс хабарыта. Школьниктар, онна основнойдарга тәүксү студентлар орта үйрәх. Онна конкурсаннар холобор, если общее количество таханен 600-тен таха конкурсант кыттыбыта школьниктар, онна студентлар. Агыс сүстен эксперт көрбүттер оголор холобор. Общее тахынчаттан таха кие кыттыбыта ол чемпионатынан. Онна региональный этаппыт аспыта сүрбә 5 площадканнан, онна 9 улугунан. Ити холбар Жатайга аспыта, Миннега аспыта, Нервингри, намга эми бул площадка болбыта, Верхневилюйскайга, Тампонская улуска болбыта, онна Хангаласка, онна Мегина Кангаласкайга аспыта. Онна холбар региональный этап ағылыны иннетінен муниципальный этап ағырып. Как раз же білген муниципальный этаптар біт ағылын бола туралар. Это муниципальный этапка юниордар, школьниктар, кеннер
отбор агаллар региональный этапка кыттарылар. Онда сө колледж ихненеме отбор агаллар. Онтон региональный этап, конечно, уже туха бараллар. Итоговый этапка ол межрегиональныйга Россиянын таргагаллар. Улахан сборный бут бол тахан калер боллади. Онтон ол уже итоговый этап бүтүн кенттен финал болар. Финал бут как раз бу быйыл ноябрьга болбут, онна бу ноябрьга чемпионатный цикл бут бите. Онна билин хаңат чемпионатный цикл хагалнар. Январьга уже июль, онна региональный этап хагалнар. Түйет күн устата болду деп атта Петербург куракка жугуна кайда быгылакты каста түйет медаллах бит. Түйет медаллах бит, 3 бронзовый медаль, 1 золотой медаль. Бронзовайга холбар бу ким Нургун бир бронзовый медаль бит, сборка корпусов металлических судов, бир бронзовый медаль бит, ресторанный сервис скологоту кайбыта, онна бир как раз же лечебная деятельность, Анастасия Дмитриевна компетенция тыгар, 2 медаллах бит, бире бронза, только индустриальный корпоративный зачет специалист битыл бит, онна бастыгы золотой медаль бит, Бельсерге де? Ага, Бельсерге. Жана сидим турда, не стекка. Билинги кемге саха сиргерері болбакка Россия дүнен фельдшер иделях специалисттер алус тибетте. Особенно Ирак арктическая улустарга, Сола Сох районнарга, медик фельдшер иделях специалисттер алус надалар. Онна маннык этехпен барабын 2-нче сүрбе хылттан эти СВО COVID-19 сағылғаттан лабихи компетенция бит актуальна алус сүрдәте. Компетенция 2-нче 19 сылга тірілі бир сыл выставочная ден категория кытыбыппыт, 2 сылыгар презентационная ден болбута Россия тахсыбыппыт бастакынан, онна сүрбе 2 сылтан основная ден категория көспүппүт. Вот сылтан сылайы кытачылар аксаннара үрдәнигер, холобур быйыл сүрбе 4 сылга отутсетте Россия региона кытынна, основной категория олата студенттар, СПО студенттара, онна 11 категория регион, юниор категория теркатынылар школьниктар. Вот. Компетенция 42-ра үйерағы бітәрәтчілер региональный үлі рынагар тухалақ болаларын сетихи. Бәйбіт онна атын омук практикатын, методикатын туханан чемпионаты ытыга, онна педагогтар профессиональный тахымнарын үрдетейді. Санкт-Петербурга быйыл национальный чемпионат финалгар, 11 бастың студент келбіте, Россия медицинский колледж үйренәтчілері. Ол үрдінен этепіттерін күрдік 3 профессионал, дипломированный фельдшердер кәлбіттері. Екатеринбургтан, бұл Жакускайттан, первой поликлиникаттан, онна Мурманскайттан. Она бір международный участник тағы дебет Кенияттан. Вот. Профстандарт фельдшер, онна профстандарт фельдшер скорой медицинской помощи ден 2 профстандарттах быт. Ол профстандарттар трудовой функцияларынылан беге конкурсное задание бытын сүрүй бұппыт. 5 модуллях быт, диагностическая деятельность, лечебная деятельность, медицинская реабилитация, профилактическая деятельность, оказание экстренной помощи, неотложной помощи вне медицинской организации денаттахтар. Студенттар үс күн устата ынырык улахан көректәхейіне астылар, бар күстәқтер, бар активнайдар, билеләқтер. Холобур бастакы модульга, диагностическая модульга, кенелер хобылден хронический обструктивный бронхиттен диагностах ырыгағы көрбіттері. 2 модульга лечебненга төрі келбит, ковидтабыт ырыгағы төрөттүлер. Да жоннук бара бит. Вот. Медицинская реабилитация инсульканиттен реабилитацияны келбит ырыгығы көрбіттері. Кене хамаса, шылфыка көрбіттері, профилактической сүбәні бербіттері. Оны экстренный модульлер именно бұл білген СВО-ға, еген сығыннағаты, төрдүсі таштан взрыв каниттен, снарядтах, ыныркалбах переломнах кегене быхабыттара. Онна битахик модульга
жега келен вызовка келен харбыт ону быхабыт эте фельдшер оны клиническая смертен диагностах сердечно-легочная реанимацияның орон быхабыта. Вот. Холобрадник ырхамбай таптар аган ол конкурс түмүгүнен бии Нерингритага медицинский колледж студена Яна Ляшиктен быйыл үстен кыттар, ол кыскай быта. Вот. Инни коттон билилдерен тургутан көрө болдактар деп да, именно профстандарт трудовой функцияларынан аган фельдшер идетин бартын багылыктактар кенелер. 2 местени Екатеринбург медицинский колледжин студент каталбыта, 3 местени Тюменский медколледж студент каталбыта. Онна профессионалларга бастыкы месте соғаты, тоға детерген бу көректехиге индустриальный зачет, онна основной зачет баллара теңнехен, холобур бұғырыга индустриальный зачет баллары намыға қате студенттардағар, олихен били бастыкы месте хоғаты. Бастыкы местен элбыт Екатеринбург скорая помощь фельдшера бастабыта, олгынан барын 2 местен элбыта, бихиямыт 2 болбыта индустриалларга 3 местелемиде. Онна то кенеттен кытачы соғытық. Кытачыта 2 местелемиде. Деде бар. Де Нюргун Багананов истеқайын жатада техникум студиона кене бұл конкурска Санкт-Петербург тиен 3 бөчоттақ местені медали түйегер кетен туғы сұрғы тұтан жолланын олар дейк. Нюргун бағасты кәпсі микрофонғы чуға бәйін тұскынан оны конкурска қайда бұғылақтық бастан тұрытты оригинальный тәбін онтан ұнтақ тейбекен тұғына. Бәйім үйәбілттен жау. Отой дағын. Чуға хан бей микрофонға. Та судокорпусник тен білген наған өті жестко востребованный хақа ерегер. Та қазы от хаңа тұтуланырар полностью ля кирелік. Олен боланы білінгеттен жестко востребованный. Оланы бастан тән Китай региональныға кіттудым. Бастыға кіттағыным испытательный күрдік еді. Тым беребекелінен көрі. Тургудан көрі. Бастабыдым. Отонна команданын еді. Убайбын кітті кіттудым онына. Степанов айнаттен. Оланы бастабы бұд. Онтым оланы 2 сыл бұдер әме бастамырын тоққа отборышнен говоры қадемі бұды. Тоны бастабы бұд. Бастамырын отборышней Мурманскайға бұды. Оланы олық күстәқ, олық үшей білімнен илақ Владивостоктар, Мурманскайдыр бәйлері, Карелиялар, Калининградтар балары да. Олық үшей білімнен илақ опыттақ студенттері да. Бейхін оланы түрдіс болып бұд. Тон олық кіріннің места келбедіқ бейдеқі. Тон оланы финалга кирбип бит, келдер биттери финалга. Онны команданын болбаққа бир кейден дебиттері. Тон бир кейға, конечно, үйріқан. Айны конструкцияны таңын тағырыр. Қолы бір болай Мурманскайға 2 болан нехил успейда бұд. Туғын ағады, хебар қалы күтті? Қолыстой нобор дем бар. Жәрі. Қарабыл бар бітті. Қарабылтан метр на метр олан определенную часть быйлам күрдік. Оланы бастан колышқа тұтты тұрыра. 19 колышқа постель, олады 4 лист атынытын размердақ урталығын. Потом оланы переборка, полоса пульба, онны под секцию палубы дейлер. Таңан тағараған да? Таңан тағараған. Бастықы модульға теория керер. Тоққа полностью хурян. Атады я туғын арғын. Бастан туғын аны, онтан туғын аны, олкені туғын аны ден. Полностью хурян, онтан оланы уже... Ол хуры бүкін олық келер аңды? Ол хуры бүкін уже көрдірған на практике. Бастықы модульға колышқа тұрара 19 штука. Атын размерді дақ. Қатемир берелдер мандық. Под размерінен бұғылы адақ. Оланен чүттөш көріңмін. Ол колышқалары бартын бұғаттық тақын. Под размер. Беремеға болу дей? Барды беремеға. Күнге 6 час. Олады
он опсы, он алғыс жазбын. Үш күні күтті қолбан. Олар баста күн бәр колышқалары шөлік тұру бұтым неқа. Более чапчы кетек. Отыны хүйін алыларғар үлі қачыстығын көрілер көбет. Түркте өдіргенlik таңмыттарын. Bir күнге бардым үспедан оңырықтақын. Тойды таққа bir колышқаған отдельно қалдар. Биддеу колышқа балынан. Қолыбыр оланы үспеда батаққына, ол оңыр батақ колышқаларғар бала қалды бат. Колышқаларбын бардым тұру бұдым. Тәтіңне. Басты күн мен үшөйді бітер білім неқа. Антон боллағына 2 күнге тоғыңыраған. Темірі бербі темірдерін бардым подразмер бұған. Олағына плазманың бұғыд. Ол плазматтан ұрыды өсі газовый резактен бар, бензиновый резактен бар. А так более блин востребованный плазма дем болар. Завод кайын. Үлелерге отыргу дейін қау. Үлелерге отыргу, топтарға жепчеки. Оны более экономный өз деқа. Это блин газ, оны кислород дейін ұлықат это қарихын өз. Күшкінге темір бетін бардың бұғавыд. Яғына более долгую лахын еді. Ол туғынан бігеге білген тоқтолға барықпыд, ол қайты сихилік әпстеқпід. Ханатауыд бігеге бұл Санкт-Петербург орақағая қонуқтағыда төміктәммет, профессиональный мастерство, профессионал еден көріқтігі төмегін, сетегілеммет, бір дөлдақтар бұдың туғынан кәпсиел ұрабыд. Бігі болу. Күнді көрәшілер бет, әдікті бұлай стәшілер бет әтем чағагарытча тылығы түйімеға көлістіл ұрағыд. Беге ханатабыд, бұл ағая қонуқтағыта Санкт-Петербург ораққа төміктәммет, профессионал еден профессиональный мастерство чемпионатын төмегін туғынан білші. Олыры бұд ханатабыд, таға әрен атыттан финалғы 11 кеге күттіныл бұта, олы егер оскола үйрен әтчілері, студионлар, онына специалисттер, жокускайттан, жатайттан, бирнеттен, нөрінгіреттен, оны үйәе білі олуғыттан. 4 күннақ финал күрәқтігі кәннеттен, сағайры, түйет металлях төніннәм ғоноттан, бұл оларттан хетегілеммет бір дұрлақ бұд, жатайдағы техникум студиона үйәе біліттен төреттәқ нүргін бағына анап, темір оңотчо корпустарын қомыю дейін компетенцияға үйіс местеләқ, онытты те қайда бұғылақтық үлетін көміске әбетін туғынан кәпсиолар бұта. Жан нүргін еті 2 күнге кәлбетін де бұтты. Хамы долғы тұлақ ол дейтін. 2 күн темір бетін бардың подразмер бұған, бардың білімнен, тоқтар эксперттер кәлінлер бардың кәменделдер. Миллиметр туда, миллиметр сюда, уже ошибка. Ақпаттар. Оланы хамы ыраққан, оны более сосредоточенный тоқ күн деқайып. 3 күн полностью конструкцияны бардың таңын тағары. Оны уже оламен жоске эппетнестях, әме барда миллиметрінен ағылар. Миллиметр ынтақ кірдік бардың уже сыға болалар. Оты кыңған туран көрілдер. Бардың кыңған туран, бардың қасты да бербек кәлән. Ата үксалыққа ең қайық қанады. Де көрек бүтті, онтан кайылақтыра атасылыларғар третье место Нюргун Багынан в Жатайский техникум 9 тергелен төһө долгуя кеттиң. Сойдан де. Сойю ва. Кадары элемент көрдү. Ана. Бастан мурмаска дереп биттер. 100 места. 100 места ки болдур бут. Ана уже биттейин. Местеги белем мылахын. Анда уланы уже 2 сааттан кадыр битти. Ана үйрүү ва харазы хүрәндә хабыдым. Награждение то бупут. Там еще идёт. Ичел бак кеги көрөн турдаган ичулган сынага Санкт-Петербург карасай бир бастың улахан коратыгар ческе текстер билден турутна долгу тулак болду. Бу кыйы яка туз бягар тугу берери эхнагар. Бу кыйы бебер возможность, опыт, тоққа Питерга үляган буттара. Эки заводка. Выборгский судостроительный завод, он на тоққа. Балтийский завод. Көрөгөттө да отыр. Текурдук оголор бут суюндар бут энди курдук конкурсга тиеннер. Бейлерин көрдүрөннөр, бейлер эти улахана бут түрүлө алыктырын багаралар бит деп атты. Отон Нюргунан туз баян тогордук бу хайсхана талбыкны үйрөккө. Үйрөкпөр тон бастан алгаскы деп курдук. Возможность бербиттер.
манна буйракка кирден ол мен хөбүлеспедим табастан өйдөбөт эдим тон тоок кайдак болорун табасты курс бунерден уже мен өйрө алмай биттен дальше үйренер эпинен үйренмедим уже дискурс бун онна мастер бун кытта көрсөйдүм Александр Александровичтен кинеме ситихилах улган ситихилах мастер года болбуда касылах болдун точнойда эпин кини кытта бисен уже региональный кытыннен конкретно каябыда еще таланна кайбыккеннен региональный кыттан мындык ситихилах болуру жебет белсер билден турут этеттибит хытытык турарыш вопрос тен итиде дебе батта оноттон бу нерингритага медицина келе хитигеле методтунами эхиха тес бочот хылы темик түргүтүрөме улахан сетихи болла баттан сетихи улахан сетихи эти хитигелемет яна ляшик детиңди онна онутеңе бу компетенцияга Жокуска курат бастык универдах поликлиникатын белсере Ян Габышев эми үс месте болду. Бу балар тустарын хырдадырым болду. Былырын 2000 сүрбө сылга поликлиника номер 1 города Якутска, она Нерингита медицинский колледж договор деспецтара. Готовим медицинские кадры вместе ден проегынан. Биргеулелер болбуттара, онно бастакы поликлиника ГАП бятигер филиал аспыттара. Отделение Нюрнгринского медицинского колледжа. Лечебное дело, сестринское дело, ден специальностях оголорул быпыт. Впервые в жизни. Ол проект түмүгө декпен багарабын. Вера Игоревна Визик, ден директор, Нюрнгринский медколледж директора, улаханнык көмөлөстө. Кини үлетинен бу чемпионатка бигере болбакка эксперты-наставники, главный фельдшер скорой помощи Маликова Лариса Викторовна барбыта. Маликова Лариса Викторовна опытный эксперт-наставник, биеха аспецларга главный эксперты джибта, руководитель группы оценки болбыта. Онна Иванова Евдокия Александровна ден перинатальный центр, акушер-гинеколог Брас бассага джибта. Вот. Нерингритагы медицинский колледж чемпионат хамсагнагар көхтөктүр сылай кыттар региональный всероссийский уровеннах кыйлактара болалар. Ону мен этекпин багарабын бу чемпионатка ситихиляхтык кыттыктарын багарар боллактарына школаттан саалык канады. Вот школьниктар кытта активный байты көлелибит. Хлобыр Нерингринский медколледж былырын аме местелеспите. Былырын 2 месте болбута отборочная этапка. Вот быйыл аме кыттыктах вот аны бастакы поликлиника главная Брагагар Алевтина Васильевна Эверстова улаханнык мактанык багарабын. Улаханнык өйөтө эти Ян Габышев отдел профилактики фельдшера кыттыбытыгар улаханнык мактанабын той терген бу республика бастакы кыттагына болар. Вот эти направленияга онна ассоциация средних медицинских сестер работников Аграфена Васильевна Яковлева ден бар салаятчы. Аграфена Васильевна улаханнык өйөтө тоҕо терген индустриальный зачетка бәйләрин затраталарын бәйләре уйналлар. Федераллар төлөбөттер. Олен проезд за свой счет, питание, проживание, форма барата за счет Яна Булухтагата. Ону те ассоциация көмөтүнен, главный врач Алевтина Васильевна көмөтүнен этик тынныбыт онна үс местелестибит. Вот. Интернет ден бу компетенцияга кыспыт яна ол бут ян деп кудук. Да, онук булан халбыт. Бәбитте сойдут. Хөп Анастасия Алексеевна. Отти онутеңе оскологото эме хитихилах холобра бу белсер тугатай рестораны сервистен компетенцияга хүрбал 6 оскола Жокуска курат үйренәчтер Яна Платонова үс местелях. Ариана Платонова бу региональный этабы аспыта бастыкы местел быта, онтон отборочный габарахдживыта, он как раз был финал иннитигер учебно-тренировочный сбор гахдживыта Москва. Он на жарктамыта олох эксперт-наставник это Федорова Любовь Афанасьевна Лын и кен барахдживыта Москва. Буквально за неделю до вылета в Питер кальбиттера Москва тан олох чуйдук продуктивно
үйренен практикатын холобур үчүдүк отработкалан уже финалга чөйба результат көтөрдү. Онуттан бу 11 кытачы дети бит хайреттен. Аңарды сине тиен меслехи болбакка инне тиен кытты, финалга тиен кытты көрү үсти билен турар кесайдергер үгүй берере болот. Да, ити хамай тухпай үчү направление холобур. Ити оголор финалга бастык оголор холбор впервые мөлөтүнөн көтөллөр холбор атын коракка келелер впервые без родителей он холбор киннерге улахан били мировоззрениялар олох атынык уже воспринимайдылар холбор онна профессионально өттүтүнөн олох улаатан келелер. Холбор бу юhe билүү оголор барахжыбыттара спасательные работы онна пожарная деятельность 2 компетенцияды үйе билүүлер. Онна холобор по идее бу 2 компетенция командный болуктахата. Ону финалга индивидуальный болбуттара. Бирди представитель команды келбиттера. Ону холобор отборочныйга барахжалларга кинер уже 2стен кытталлар боллажы холобор отборочныйга. Кинер команданы холобор спасательлерге команданы атын хоска хабаллар. Он атын командалар хайдах көрөктөһө жалларын көдөрбөттөрөт. Онна кинер билбеттер атын регионнар хайдахтарын. Ханнык возможностьтахтарын, тохтахтарын. Онна бу финалга тиен баран кинер уже көрбүттер. Жиннахты бу оголор хайдах возможностьтахтарын. Хайдах төһө күстахтарын, холбор. Онна уже хайдара билбэлерин ханаларын көтөгөн хаян, онна улаттар ох бу финал кенттен этеллер боллажы командабытын кытта кепсетебит боллажы оны кинер этел ох шүйдүк выступайдык тахпыт медалылык пыт индилер чебайдык олен де баас оголорга хамайту улхан хайды оннуке аңарда Санкт-Петербург уракатиер тетебит хорохо оголор хемилетен бастыгытын көтөлдөр демет. Инни кынаттанан, кыттан, төһөдө этилеметинлер келдер биле ханалары бе койруш, онна эл хаятардан кыйыкпыт, этилен якпыт, тен ханалара күйрен берер буллабыт да. Хөп, нүргүн оттон билен турар бу эн маннык дойду тахымнах күрек кайты хеленергер учуталлары, наставниктарын күскеме болар болдактар дебет да. Түгени туханан мактан, жатайда техникум коллективигер дек. Самое главное, конечно, үйрек бар боллады. Инник возможность бербиттерегер, бардын төлөн, качуатын уран, эрескуйдан якка. Улахан мактал тердебин. Оннатын бу 3 күн күректер бер, конечно, бир дойдулактарым, аймактарым, ие магам кергеним улах күскөмө бултыра. Оннун улахан мактал тердебин. Оннатын экспертым, наставнигим. Олох шүй наставник көтөбөсүпүнден бевиндүү үйрөбүн. Жоллах кенелер. Жоллах ийвине. Техникум коллективе бигөрнөр олорун кайда кылыналар энки еген хетиген. Толох шүдүк кыйыллар. Көрөктө бар эмне каянан меселе калыктакыннан би группот амышы булуктагыннан кайылы мотивациялары да. Билин килнер Питерге практика ажылар. Хорохторы Карелия бар буттара. Хорохторы боллана Питерге бейтер ажылар. Хага жыл кеннеме онны бар ихтакпын. Килнер кетти практика. Онна уже анас диплом келен улымнак. Бу быйыл хүс болуп боллакана эхил мантыкын топсыры канапта бетер. Бидде медаль алынды биттин ден. Бидде медаль алынды битте. Финалга үз болдум. Уже всё. Үлехет курдук. Үлехет курдук. Диплом алан баран? Специалист курдук. Да, специалист курдук кытты боллади. Заводка үлай кирен баран жонтон кинлер аттылар аттырыттан киреп бинеп. Хөп, отон Анастасия Викторовна, бу яна ляшик билден турар Россия дүниети белсер ден компетенция бастыреме улахан көрдүрү болду. Аңарда сотунда бу огор хетит болбата болду, кенди бөлүмнөр учуталла преподавательдер ме хетилер болду деп атты. Аны түгөнө тухандан кинлерге ме
тугусан туох макталтыларына тетигит. Нерингринская медицинская колледж активный байты кыттар чемпионатка нигде петимде. Оно Яна Ляшыгы бастакы курстан Макаренко Лидия Геннадьевна ден преподаватель белемнебите. Улахан Ситихи кинене. Вот. Был Лариса Викторовна Маликова, потом корду главный фельдшер скорой помощи, эксперт-наставник на Барбата. Был федеральный проект «Профессионалитет тенаттах», та профессионалитет, олата не только организации образовательные, но и базалар, наставниктар кыттыхтахтар. Вот. Олеген бу Нерингринский медколледж анга активный дык здравоохранение тәлтәтен кытта бирге үлелер болан итетик сетегелер. Вот. Холобор булин победительдер, призердар бу кеннеттен стажировка барыхтахтар эти Анастасия Алексеевна петтин курдук. Здравоохранение тәлтәтегер поликлиникаларга, балыгаларга стажировка бараллар. Сөбүләбит тәлтәтен кытта договордагын сөп холобор яна, оны устунан онно үлә халын сөп. Үрә битерем баран. Үрдүк өрәхә киребин мединститутка киребин дир боллагына дополнительный балл берелер за то, что она победила. Олата, практически зеленый свет светофора в будущую жизнь курдук. Кинехага, он да все үстүстүнчө премиялар. Да, бастакы месте үстүстүнчө, икис месте үстүстүнчө, үс месте үстүстүнчө премия. Де улус шугай, онын оғылар бұд бәйлерін арасыйта хымагар тиян үрдікті көрдір беттерінен бұл көре ардалия қайын, өрігудің тәңгіл әстәбет кәлін кәпсәбі кетері даппы кетері мақтал, халғы бұл күрді қайын елақты өлелия қағамсыққа. Күндіз тәшілер бәті тәңгі болын көрсеу, қадері манын түмік түйбет.